Pamirsa Dinas Perhubungan Kabupaten Badung nyiagayang penyatusan diri personel di sejeroning nampenin penincapan kendaraan ring sawetara genah ritatkala umanis galungan rahina nedibi. Santukan ketahnyane krama akeh sanenagingin galah antuk melancaran pedek tangkil miwah mawisata ring kewentanan objek wisata. Kadishub Kabupaten Badung Ana Agung Ngurah Rai Yuda Dharma Mausang, Dishub Nedunang 813 diri personel ritat kalau umanis galungan antuk nampenin kahanan macet lalu lintas. Santukan selain ring umanis sadurungnyane katahnyane ake umat Hindu sane pedek tangkil ke pura. Selanturnyane wenten taler sane nagingin galah antuk mawisata ring objek wisata sane akehan rauh saking wisatawan mancanegara miwah wisatawan domestik. Tios nadunang penyatusan personil Dishub taler nabdabin becik kahanan lalu lintas ring sajoning catus pate melarapan kuentenan area traffic control system ATCS. Lianan menjaga paiketan dani taler nabdabing kahanan lalin ring simpang jalan ngangge ATCS pindah ke piranti alat pemberi isyarat lalu lintas terkoordinasi ngangge sistem ATCS ring sisi room ATCS. Bali Pos Nguningayang.